Good afternoon, ma'am. Ngasi July tang manga ko. Aina ziki ase. Ai week point di kaino ai ziki je week ti point we ko. Adu taraga su ziki je. Yam isfan study im toraga. Ai ga haijaba knowledge ma'am sinaraga ko ziki je ina kui civil service fauraba prelinga fauro mi mu dumaina ziki je manung thin explanation toro fajan ta khada ai ke sungam noi ko. Kanda raisa. Adu ai ngonda leizariba knowledge na ke dor exam am tharaki be experience sahi me coaching toro ko experience matungina ziki je question san han ba adagi note semaga no gi damakta fajan explain to ba ko 100% no gi ko explanation da noina pam adu so di ore adu taraga so exam question san han ba study method collection to ba sum bagi di ai so expert we ko adu gi ai haijabe line ji da ziki je na namna thak tu ko adu yam sangwai no magi ziki gi note khara ne adu current affair note ai collection to pi ne ba adu noina mak si video ji yeng ne na explanation pa da su ya bi mong lei dui ba adu video ji post thama sil la su ya dui na adu na class e ahamba class ni ziki ko aina tawde class ni nungai nungai ti dum yengo se dum min yam chang da bi do ko ziki haya ba ku to ne ba yari ko horsi ahamba da khoi no nei na du se india gi state sing amasu capital akoi india gi ke do ba Indian citizen na moina hakoi India ji state kya lai rigi khang da ya ro India da hosi state se han kuma pal leram do Jammu and Kashmir ji ke do gra ma je Union territory de sing thokra min hoji state ku nipa na ngai hore ba ko adu state ku nipa do kana kana no adu ne akoi na sum ma capital loina na khangok je ba ko amada Andhra Pradesh hai Andhra Pradesh mai kunung khaina Amaravati si noina yenga paraga ai ni pun pamina su ya re video yeng par ju are ko tar ju ya re sin nga ngai Arunachal Pradesh Itanagar si maroina army gumba agnibari exam da dum compulsory state capital ama hangmani aduga thabok masa sing da hangani ko aduga noi SSC GD gumba da si hangbai chance kitang din neme ko adu khangjilo atoi thabok masa gi khalaga sum haidi adu thabok masa gi natraga so khoi India gi state capital ji khangda badi yadi kaidro ko Arunachal Pradesh ki Itanagar in over hanilo itokune Assam gi kari tare Dispur Bihar gi di Patna Chhattisgarh gi di Raipur sumai paminna bai wani da revision sabi Goa gi na kai odi ba Goa gi na Panaji odi ne ko okay Goa gi Panaji Gujarat ki na kai odi ba Gandhinagar Haryana gi kai Chandigarh Himachal Pradesh Shimla Jharkhand Ranchi natro sumai na mathang ji series ko noina ne no sin gi har aina sidan iraga no sin lei di sokti record lo ma cham lo roga noina push thamasu yare ya pis tila tar ju yare sindra ju yadu ne ba notebook ta leitra ju han bai plan ne tori ju ko Jharkhand gi khange ko Karnataka gi di Bengaluru Kerala gi di Thiruvananthapuram mai di sange ko sum khangjilo si sing si order nai na satra moina exam ka ki natana so koi si khang dia de exam gi maru ere asam pan gum thama ma sama sa try tor mi gi chukana na bane koi doije okay ko next time hoski walo busing do hoji kari botau gra ke labo tokro ba em gi di el na hobodi leite ko el na hobodi leite Meghalaya gi ke na Shillong Mizoram gi di Aizawl Nagaland gi di Kohima han khang le rang tani ko Odisha gi di mathok leitre 15 Odisha gi di side mathok ta leise mathok ki khara le hori ko Madhya Pradesh ki di kari ba Bhopal Maharashtra gi di Mumbai Manipur gi di Imphal Meghalaya gi Shillong Mizoram gi di Aizawl Nagaland gi di Kohima le re ko adi Odisha gi di Bhubaneswar Punjab gi di Chandigarh natra Rajasthan gi di Jaipur Sikkim gi di Gangtok ko adi Tamil Nadu gi di Chennai Telangana Hyderabad kwadi ikon ko na singi state kana no Telangana haidiba kwadi saubdi kana no Rajasthan ko saubra kwadi pipu kana no Goa natro adagi kwai Tripura na Agartala Uttar Pradesh kina kwai missing yamada Uttar Pradesh ni ko most populous se Lucknow Uttarakhand gina Dehradun winter ani subani ko mai di winter dana Dehradun adagi Garsen habam lakani yana phraja West Bengal gina Kolkata haidi mai dis dana Garsen habam lakani ko Dehradun jina tabana Garsen na sina summer gi oi bane ko yana bas capital ani soiba Uttarakhand gi ko Jammu Kashmir gi capital ani sudai na
ha Jammu haibamga Kashmir haibamga ko amana summer amana winter oibudo yare ko aduma lere silere mathang union territory sam khangjila se ko india di union territory kya lai union territory se nepal lai ko adu sing Andaman and Nicobar Island lai re makoi konung ji kaino khara sound ge ko Andaman and Nicobar Island kari Andaman and Nicobar Island ina Port Blair ne ko Dadar and Nagar Haveli am tu mun taw ko mai maming je punjing gram ni se Dadar kara Dadar and Nagar Haveli je hana lere mine sida kana punsile Daman and Diu ji punsile moi capital na kana hora Daman ne ko sidi union territory gi maming am kaman odi adum hang piyari ko se Dadar and Nagar Haveli lere masida Daman and Diu je ke dorba e tawsile adum moi capital na Daman ni Delhi gi di New Delhi ko Chandigarh gi di Chandigarh ji union territory ni ko sida Jammu and Kashmir la ni Jammu and Kashmir gi di ke no Srinagar na summer gi Jammu na winter ai nga sa haibadam soigre Jammu and Kashmir je mamani gi konungani lei Srinagar es na ubina summer natro es na ubina summer gi Srinagar jina ko Jammu jina winter gi Lakshadweep ki ni ke no Kavarati yare ko Kavarati asina Lakshadweep yarba luere union territory taru wali ko alori do mathang dam ani wali dra Puducherry gi kari Pondicherry hare Ladakh ne kari Leha sumana union territory Nepal lai aduna hojik note masa khara yengji ko akoi union territory kya no khin lai ja 28 states and 8 union territory lai ne ko kyan dabra union territory se kana kana pulle sida Daman amasung Diu is merged with Dadar and Nagar Haveli gi pun gresi irulen hanak ta ikon ko pun gi ba union territory di kana kana no adwana khanga daba adi inong non hapsing gi union territory ni kana kana no Jammu and Kashmir haba union territory siga Ladakh na Leh haibu sa gi do Jammu and Kashmir ga Ladakh ji state amadu punna leram do Jammu and Kashmir je union territory on thora kreb adu da Ladakh haibu tonganam khaido ki ne ya dekho cha arba mogi heti kana no way Lieutenant Governor sina kana weba is the head of the union territory gi heti Lieutenant Governor sin woi du ko Jammu and Kashmir is bifurcated habadi ani thokna khaidok pani into kana da Jammu and Kashmir habam ga and Ladakh habam khaidu e habji makaw no si ji khangjilo ere ko si not masa ji mina bai wani ai video recording ni tara dum pazaro su yare adu sida ano inong nova kareni pyaram ka hapsilam ge kareni pyano General Upendra kariba General Upendra Dwivedi Upendra kariba Upendra Dwivedi have a second way masa 30 super chief of army staff when khangrabani ko maje kanai mota after General Manoj Pandey retire togiba kanai mota normal mosilisa Manoj Pandey hanak retire togiba army chief of army staff to kanano harpa yaroidra Manoj Pandey question ji hangya baji lai thok ya baji aduga inong no ba chief of army staff chikana no wiri hoji lete se aduna Upendra Dwivedi adu karak suba chief of army staff no 30 suba lo yawre ko sumaina se question amakak tani on thon jin tor hangya baji dum khango are ko next ta akwen India gi port ai dikeno hitangpham du natro hitangpham ai se kidore ya maru ai laluni tik ta aduna moise dum question adum hangmane ai thaina sokna tharakan da sang bathengna asigi question makhal khara amuk naina je ko India da leba posting du ko ports of important ports of India yarba naina je makro sau tholoke yarba ingji ko Chennai port maming ni ko Chennai haba port se kada place da lege Tamil Nadu da lei Kochi ji port amai maming ni ko kai da lei Kerala da lei makada piriba port ase Kochi hariba port se kadai da lege karam state belong to ge na question hang tu ne ba Kochi the port Kochi is belong to which of the following countries karakane makha piriba countries man to karam belong to ge na Kerala khangjin du ni ko magi mafam du place to adagi hari bisna Inor haji mami pak ta di ko Tamil Nadu lai Kolkata hitang bam kai da leba West Bengal hai badane Kandla di Gujarat Mangalore sina Karnataka adagi
Kayam padui ba? Moronggaon hai bani ko sina Goa gi adi Mumbai Port Trust na kaida Maharashtra da Jawaharlal Nehru Port Trust hai sina kaino kadai jaga da Jawaharlal Nehru Port Trust na Navi Mumbai Maharashtra ko Navi Mumbai Maharashtra hai si ko kyan dai ko sa Nava Seba hai ji Nava Seba har ga khang nei ko Jawaharlal Nehru Port Trust se adi Paradip sti kadai de lai Odisha da Paradip hai ba posi karam jaga lagi se hang duine ba se sum tek tek sum sana sana pathu ko laithok aina sum collection to is kana mang thani ko aidi quite most important we mang thala ke ko adi Tuticorin in jama hangre Tuticorin in jige na Tamil Nadu de lai ko Visakhapatnam di Andhra Pradesh film da yam pan mani ko madi so film the Port Blair has ke na Andaman and Nicobar island mai ko nong joy bene sai do yan dai ko sa mana si jing khang lo si port sing jima khang lo nga si ko adagi ma si yam na maroi ba note khara khak pi ge ko no magi hojiki bukak na tabida nan khang jin ya ba ji ko nong no video macha macha yam sang di ai video ji mini kya thara tara ma thui mukta ni ko tramni trawang mukta ni sang du ji ko sida piri ba kana ba sin loksin lo ba 42nd amendment 1976 hai ba se yam no question hangan ba topic ama oye ko haidi amendment akoi Indian constitution je ke dawe mayam hana dagi akogi leba amgi satna kanglon mayam je constitution da hapai ne ba adu matam 1947 da semakki ba constitution da hojik leiri ba mi role jiga sanarak tredana sanak thar matam matam gi ba semdok sadok pa khara khara adum hapsil leba parliament da moi khanna ne adu bill pass to bahar bill du pass to di ek wala ni ko adu ne ba to rise adu ngasai amendment ek adi semdok pa ne ba kyarak suba semdok pa no cha 40 rak su Nipuni toirak semdok pa bane kara 1976 ta Nipuni toirak semdok khre ba sigi semdok pa sida Indian constitution Nipuni toirak semdok pa 1977 da tawgi ba se 1976 ta tawgi ba se masi ke do mini constitution ko constitution masa ama ga sak mane song jam saw bai sang ji magi adugi matik yam semdok khre bane ba hari ba sai da yana ba ja 40 ga kya ba 42nd amendment act 1976 se hai mini constitution har khang nei jiki dangani karamba amendment act pu mini constitution har khang na ge 42nd amendment act si sahi ju khang da 1976 si ko kai gino ma ja aduki maru oi aduki maru large change masida ahoma asoba mayam am pura khreba indian constitution semdok amendment adi semdok pa bani ko aduna semdok pa mayam ama mangona thoki bagi damakta indian constitution asoba ma pura change thoki bani maru mini constitution amani ga haiba ko admai launai ba yanda bhaisa adu constitution da akoina india gi constitution da akoina saruk khara thong khai doi si hangmani ko se part kya thong lege 22 part lai schedule na kya lege tain thoi ko schedule part tain thoi kuni thoi thong na nei schedule tain thoi thong na maga aduga karam ba ato pa constitution tarama thoi dagi moina boro toro sengi ba akoi gi oiba semjaraga to busin nangdra ba bitising loisala ma ahing nong ya ning tami na thadu ma sakram ne bo ato koi Indian constitution sem no honar ko de dore atopa state myam country myam de gi phaja phaja ba moi gi chatna bi myam ju wire pulo akoi mix up toro sem grip sabak launa hai tare ko adune atopa de myam pui ba koi ko adugi hayeng na adugi pubu sing nu yaholake adu question direct question amala doni sumaina aina focus to ba jaga sig paro patalos video zum yeng chana ro dum ko aina si explain to sindra ji arodro yarodro ja borrowing je amaru ko handak ta ju selection post ganang nan tharo bu question yawe dum haira abane kyanda bhaja india gi directive principal of state policy kanadi purok puno irish constitution de hanjen akoin thab da zum hangi hoji dum hangi on tok on jinga torga adugi duma de ai phajana class maru oina phajana explain to je ko kana ne arba aduga mathang da article 352 jibu kari kawe ba national emergency kawe ko national emergency akoi leba akoi ke doba atopa leba na atopa akoi india de lan darak tar national emergency lan laukthok thoi ne ba ko kyanda bhaja lebak se akoi lebak manu nga pung amore lan de focus to le ni ko adu national emergency laukthok thoi ba adu article 356 na president rule india da hoji president manipur da president rule thamani ke tong na article 356 adu da yam pan ki rang da yam maru e ko aduna 356 president rule har khangna badu ne ko kaunu ko se maru e bang tane ni sing ji article 360 has ke na
ꯁꯤꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯛ ꯊꯜꯂꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯟꯗꯣꯏꯕ 360 ꯄꯥꯟꯗꯣꯏꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯈꯔ ꯀꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯩ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯀꯔꯦꯟ ꯏꯐꯤꯌꯔ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯔꯦꯟ ꯏꯐꯤꯌꯔ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯔꯤꯁꯦꯟꯂꯤ ꯗꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯞ ꯍꯦꯖ ꯕꯤꯟ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯗꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯞ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯣ ꯃꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅꯤꯀꯣ ꯗꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯞ ꯍꯦꯖ ꯕꯤꯟ ꯑꯄꯣꯏꯟꯇꯦड ꯑꯦज ꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯍꯤꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤꯅꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯡ ꯀꯌꯥꯅꯣ 5 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 4 ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ 4 ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯦꯟ ꯏꯐꯤꯌꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯗꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯞ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯥꯁꯤ ꯅꯦꯗꯔꯂꯦꯟꯁꯀꯤꯅꯦꯕ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯟꯁꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ ꯀꯔꯦꯟ ꯏꯐꯤꯌꯔꯁ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯛꯈꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯀꯥꯟꯅꯍꯟꯒꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯍꯟꯒꯨꯝꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ 30 20 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏ ꯃꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯃꯇꯦꯛ ꯃꯤꯅꯤꯠ 20ꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯦꯡꯕꯕꯨ ꯇꯜꯂꯅꯨꯕ ꯅꯣꯏꯀꯣ ꯌꯥꯔꯕ ꯅꯦꯗꯔꯂꯦꯟꯁꯀꯤꯅꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯆꯨꯂꯦꯁꯟꯒ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯥꯎꯅꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯦꯟꯅꯤꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯨꯅꯣ ꯃꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯒꯠꯂꯨꯕ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯗꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯞ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯅꯦꯗꯔꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯅꯦꯗꯔꯂꯦꯟꯁ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯆꯪꯉꯤꯁꯦ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯅꯦꯗꯔꯂꯦꯟꯁ ꯃꯦꯠꯁꯅ ꯃꯊꯪꯗ ꯋꯦꯌꯔ ꯋꯥꯁ ꯗ 16th edition of the India Mongolia joint military exercise ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯀꯩ ꯀꯧꯕ ꯅꯣꯃꯦꯗꯤꯛ ꯑꯦꯂꯤꯐꯦꯟ ꯅꯣꯃꯦꯗꯤꯛ ꯑꯦꯂꯤꯐꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯅꯣꯃꯦꯗꯤꯛ ꯑꯦꯂꯤꯐꯦꯟ ꯀꯣ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯗ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯂꯤꯐꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯀꯣ ꯅꯣꯃꯦꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯨꯝꯒ ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯄꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯅꯣꯃꯦꯗꯤꯛ ꯑꯦꯂꯤꯐꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯃꯣꯡꯒꯣꯂꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯒꯜꯂꯤ ꯁꯨꯝꯕꯁꯦꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦꯕ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯇꯧꯈꯤꯒꯦ ꯀꯔꯝꯕ 16 editionꯗꯣ ꯍꯣꯌꯥꯔꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯍꯪꯕꯅꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯇꯧꯈꯤꯒꯦꯕ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯜꯒꯤ ꯀꯔꯤꯕ ꯁꯤꯅ ꯎꯂꯟ ꯕꯇꯔꯗ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯡꯒꯣꯂꯤꯌꯥ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯎꯝꯔꯣꯏ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯗꯥꯏ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯟꯁꯥꯔꯁꯤ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦꯀꯣ ꯎꯝꯔꯣꯏ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯗ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯣꯏꯟ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯇꯣ ꯀꯩꯕ ꯅꯣꯃꯦꯗꯤꯛ ꯑꯦꯂꯤꯐꯦꯟ ꯃꯣꯡꯒꯣꯂꯤꯌꯥꯒ ꯀꯅꯥꯒ ꯇꯧꯗꯣꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯀꯣ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯍꯧꯔꯥꯏꯕ ꯈꯣꯠꯅꯣꯏꯕꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯩ ꯀꯥꯟꯅꯩꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯏꯁꯀꯤꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯍꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯩꯕꯀꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯀꯗꯥꯏ ꯇꯧꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯀꯣ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯎꯝꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯇꯧꯋꯦ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯕ ꯏꯗꯤꯁꯟꯅꯣ 16 ꯁꯨꯕ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯦꯕ 13 ꯁꯨꯕꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯁꯨꯕꯅꯣ 16 ꯁꯨꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯖꯤꯟ ꯌꯥꯏ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯇꯧꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯣꯟꯊꯣꯡ ꯑꯣꯟꯖꯤꯟꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯩꯊꯣꯛ ꯌꯥꯒꯦꯁꯦ ꯈꯪꯅ ꯄꯥꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯀꯣ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯗꯧꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯖꯤꯀꯦ ꯅꯨꯡꯀꯦꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯩꯖꯕꯤꯗ ꯇꯥꯜꯂꯛꯑꯗꯧꯅꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯊꯣꯛꯄꯒꯨꯝꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯩꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯂꯣ ꯐ꯭ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤ ꯑꯦꯔꯦ ꯂꯣꯐꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯂꯣꯐꯔꯒꯤ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯃꯤꯟ ꯕꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯡ ꯐꯣꯝ ꯍꯪꯉꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯂꯣ ꯐ꯭ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤ ꯑꯦꯜ ꯑꯣꯁꯤꯅ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤ ꯑꯦ ꯑꯥꯔꯁꯤꯅ ꯑꯦꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯣ ꯐ꯭ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤ ꯑꯦꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯂꯣꯐꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤꯕꯦꯁꯟꯁꯤꯃꯁꯨ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯟꯁꯥꯔꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯅꯩꯅꯕꯅꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯨ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕ ꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ ꯑꯦꯠ ꯂꯣ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯐ꯭रिꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯁꯦ ꯃꯥꯅꯅꯦ ꯂꯣ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯐ꯭रिꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯁꯤ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯂꯣꯐꯔꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯀꯩꯕꯥ ꯇꯨ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕ ꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ ꯑꯦꯠ ꯂꯣ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯐ꯭रिꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤ ꯂꯣ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯐ꯭रिꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯁꯤ ꯅꯩꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯂꯥꯁ ꯋꯥꯟ ꯂꯥꯁ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯗ ꯁꯦꯅꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯛꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯁ ꯀꯣ ꯔꯤꯁꯦꯟꯂꯤ ꯁꯤꯟ ꯏꯟ ꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯁꯦꯅꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯛꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯥꯎꯗ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯦꯅꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯛꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯦꯅꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯛꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯏꯟꯚꯦꯁꯤꯞ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯇꯩꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯥ ꯉꯥꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯔꯥ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟ ꯃꯦꯊꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯂꯝꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯏꯊꯩ ꯂꯧꯈꯣꯡꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯗꯨꯔꯥ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠꯂꯥ ꯃꯥꯏ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯃꯃꯤꯡꯂ ꯀꯔꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯅꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯤꯞ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ
invasive abadi atopada attack toba pamine ko India gi karai da phangba environmental organization recently si kainaba invasive plant habani ko recently urged the forest department to maintain transparency in a project to extract sena expectabilities from Wayan wildlife sanctuary ko si pami si lokthok na bani ko si pami si atopada yamna effect to hon bai thare ne mana fataba pami we invasive abada to pami de mana maram more ato pami sien ba dum ba pami makal amane ba kai ba mai mamida sena expectability sani ko asum yengon no no sin ya bada sin jilo ko mai toranga sigidi jike class man lo silage ko mai mane phone tori yare ko jike se aina haningi se minute kya no ai tori se class है minute kun gaki wari ni ko mi sanga bada minute kun de sugi hello yam sangan be ade no magi minute kun ji pami ne no sindra su yare ko video je thame na order 9 ne hai app tu le raga app tu thagala du order 9 yeng sana ai su kanari ne ba no ni khangda ba wani ko si video se ai sa jo adum pa sana de pa ta la de si video je yeng sa de ngak tang ai de mi ka da pham ma ju ngak tang video je thara tham de ne video je yeng adu pa jare da na ya braja adamaina nasana smart study tawya na flani record lori se lepa makhala mane ba ko yarba jike di sumaina nungti gi class tawra ne ba ko ya moidro nungti tawra dia mi esma mani nungti tawra ne adum reasoning numi humni ma english humni humni ma reasoning ni ni de tara ne saturday de nungti gi suti wera ne se de ko ai gi chu kitang matam pi tare no na marab ne ka thui si noi class timing na to ma class tawri video no yengam na pending mam la ngani da bai ko one of the Saturday Sunday the backup to solo revision to the ko okay ma'am class it